Inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadla umhawu, inkomo zikababa. Lotshani, ngulungile Mabhena. Ngiyanamukela ke esiqephini sami angazi sesingaki la sikhuluma khona ngelimi. Ningakhohlwa ukusubscribe. Ngithi namhlanje sakhe sikhulumeni ngamagama amqondo ofana, ama synonyms ngelimi lesiyeni. Angitsho ilimi it's something that is very deep. Ngokuthi uthola ukuthi lokha nasisizwe sihlezi sihlala ngokwengodi. Fana nokuthi amagama la esesizitshela ukuthi ngiwo asihlukanisako, uzomuntu athi mina ngibuya eMkobola, omunye athi ngibuya kwaMahlungulu, omunye athi ngibuya endaweni ngimpanela Mbetali. Lawo wonke magama wendawo, magama wengodi. So ngokuhlala ngokwengodi kuba nento ebathi ma dialects, whereby uthola ukuthi mhlambe ngendlela sesikhuluma ngayo sekuyahluka, kodwa nasikhulumako sokusikhuluma ngento yinye, ama synonyms. Akhe ngenze imbonelo ezimbili. Isibonelo sokuthoma sinento bathi sithwathwa nofana umbethe. Umbethe mazono ngesixhosa, sikhuluma ngeJew. Ekseni lokho na uvukako na uthola utshani bunamanzi, sikhuluma ngento enjalo ke. Uthi na ukhambako kwezinye ingodi bathi sithwathwa, kwezinye ingodi bathi mbethe, kuya ngokuthi kuphi. Manje womabili amagama la avumelekile, amagama wesiNdebele bekodwa ayasebenza elimini lesintu nasesikhuluma. Amagama amqondo ofana, alikho elinye ekuthiwa leli alifuneki leli elinye alifuneki, kodwa amagama amqondo ofana. Esinye isibonelo engingasenza ligama elithi isikwa. Igama elithi isikwa lalivele likhona. Ukhumbule ukuthi amagama amanengi nakafika esiZulwini abano N, kube kuthi kanti nakasesindebeleni uN siyamkhithiza, njengombana esiZulwini kuthiwa yisinkwa, but uthola ukuthi thina maNdebele sithi yisikwa. Igama elithi isikwa likhona esindebeleni ngombana kwaMahlungulu la kuhlala khona abantu esigodini soKwaMahlungulu abaphethe amasiko pilo wakoMahlungulu. Askisi uthola ukuthi ke lokha kunesikopilo abaliphethako, isikopilo leli niyalazi nonke. Lokha umalukazana nasele angenile akhambile, okay, umlobokazi nakasuka ekhabo ngombana uyalotsholwa bese afike emzina ngitsho aphethe lokho akuphethako, bese nakabuyela ekhabo uzokubuyela bamphekelela bomma balapho nawo wonke umuntu ovumelekile ukuthi angamphekelela. Bese nakabuya ukuthiwa batsho uwenzani, ubuyisa amehlo. Lelo kulisiko pilo elikhona esindebeleni, siyalazi zonke. Manje ke uthola ukuthi eMkobola Mkangala, ngombana mina ekhethe emkhulu bathi Mkangala baphetha amasiko pilo, isiko kambiso yakhona Mkangala, yabo. So kuthiwa batsho umalukazana ubuyisa amehlo, kodwa ekhaya siphetha amasiko pilo kwaMahlungulu, simahlungulu. So abona abathi umalukazana ubuyisa amehlo, kodwa nabathi umalukazana ulethe isikwa. Yayibona? So isikwa ligama ekade likhona esindebeleni, ebefanele ngathana siyalisebenzisa, kube ligama elimqondo ofana nofana kube ligama esilivumelako ku standardized language elimini elisilifundisa esikolweni ukuthi lingene libe yisinonym yegama elithi umgadango nofana leli lithi uburotho. Okay, indaba yegama elithi uburotho bachule bathi basho igama loburotho libuya esisuthwini kwacha kwaqima. So kwakhiwa igama elitsha ekuthiwa umgadango. Mhlambe balakha nje ngombana mhlambe ngicabanga ukuthi kungendlela isikwa basenza ngakhona, na uskini yabo musi yabo, mhlambe isenzo leso ngiso esenza ukuthi sibe negama elithi umgadango, mhlambe umuntu olithiyileko. Manje ke nasinegama elithi umgadango singaba negama
singathatha leli igama elithi sikwa ngombana lavele likhona nasemandulo kube igama ekuba yi-synonym, igama elimqondofana. Manje kuqakathekile ukuthi amagama la siwazwisise. Ngitshwile nalokho ngathi mina umlando wamagama uqakatheke ngokuthi sikhona ukuthola ilwazi ngegama elithize ukuthi libuyaphi, lidala kangangani, begodu kungele isinguni kungele simbo nofana kuligama esikhambe sazakhela lona, njengoba nazi ukuthi nani sinento bathi language development. The more isikhathi sikhamba, the more kuba nezinto ezitsha esiba nazo empilweni, man-made products whereby kufanele ukuthi sizithiye. So i-language iyadevelopa, iyakhula i-language. So ke mara igama elithi sikwa akusigama lanje, akusigama lesizulu, ligama lesingoni, ligama ekade likhona esiNdebeleni. Sibona ngani ngesikopilo eliphethwako lokha nakunomendo abantu nabathathanako. KoMahlungulu abathi babuyisela amehlo, KoMahlungulu bathi umalukazana ulethe isikwa. Manje ke ngisoke isifundo sanamhlanje sibe ngifuna ukuthi ngisilethe kini sikhulume ngamagama la akhona ekufanele ukuthi siwasebenzise. Fana nayo uAkwando noAkhulu. uAkwando noAkhulu kuya ngokuthi ubuya kwesiphi isigodi. Kunesigodi esithi akwande lokho na usilochisako, bese kube nesigodi esithi akhulu lokho na usilochisako. Na uthi uyalikhedla nofana uyastudyitsha ukuthi amagama la abuya ekutheni kuhle kumumutsho, ngombana uthi lochani uthi nasele baphendula bathi akwande khulu ithando, akwande khulu ukuzwana, akwande khulu ihlonipho. Manje njengombana ukukhuluma, ukuvuma nokutlola akufani, lokho esikhathini esiningi nasikhulumako sesigcina sesinciphisa ikulumo ethize. Kungakho ke nena kufanele sithi akwande khulu ithando, ihlonipho nokuzwana, sagcina sithi akwande, sesinciphisa sesithatha igama linye. Bese abanye bathi akhulu, of which ligama elenziwa amagama amabili, ubuya kuAkwando, ukhulu ngukhulu vele, akwande khulu ithando, ukuzwana nehlonipho. Manje ke ingodi ngokuya ngengodi zamaNdebele la kunzinze khona abantwana bakaMusika Mhlanga, uthola ukuthi kwezinye ingodi bathi akwande, kwezinye ingodi kuthiwa akhulu. Womabili amagama la avumelekile, siyawasebenzisa njengamagama amqondofana, siyawasebenzisa njengamagama ama-synonyms. Ngiyo ke into yenza ukuthi ilimi lethu linothe ngokurealize nofana ngokuvuma ukuthi kunamagama asebenzako elimini lethu amqondofana ekuma-synonyms esingawasebenzisa ukuthi siragele phambili, sivume ukuthi ngokwengodi ngendlela esihlezi ngakhona sikhamba siya kuyahluka, ngombana isiko kambiso yakoMahlungulu isuke ingafani nemkobola, ngombana sinemithetho, sinamahahla, kunengi oku-influence ukuthi sigcine lokho nasigidako sigida ngendlela enye, abanye bagida ngendlela enye. Kodwana into eqakathekile ukuthi soke sigidile, begodwa umnqopho wakhona siwuvezile nofana siwufinyelele ekutheni igido kufanele ukuthi libe khona. Angifuni ke umgadangiso lokuthi ube mude khulu, bese ngithi ngiyiveze indaba yama-synonyms. Nawe uliphosele lakho igama ufuna ukubuza ngalo ukuthi ngabe likhona esiNdebeleni na. Sikhulume khulu ngegama elithi umbelethi nelelithi umzali, ngombana ngokwesiNdebele bathi ikomo ezalako umuntu uyabeletha. Manje sazi ukuthi umzali nombelethi kungakhonakala ukuthi siwenze ama-synonyms na, ngombana nangathi uyaqala ma-mammals they are birthing, ama-mammals ayenzani, aya-reproduce. Kodwana ke kuyahluka ukuthi omunye yifene, omunye mumuntu. Bese ke nasesifika lapho sifika sisihlathulula njani ngimema wonke umuntu oyi-linguist nofana umuntu onekareko endweni zelimi ukuthi aphosele wakho umbono, aphosele wakhe amagama, abuze. Ngiza kubuya godi nomthebululo nofana nomgadangiso wesibili la ngizokhadla amanye amagama. Kodwana ke ikundla ivulekile, ngulungile Mabhena.
nasi siqephu esinye lakho sikhuluma khona ngelimi. Namhlanje sike sikhulume ngama-synonyms. Ungakhohlwa ke ukusubscribe ku YouTube, ukulike nokushare nabangani bakho ke. Ukusubscribe kwenzelela ukuthi nakusasa ngiposta omunye umgadangiso bazokutshela ke ku-email kuzothola i-notification ekutshela ukuthi sekunomunye umgadangiso sizokwazi ukuthi nangikhamba ko ukhambi nami ungachiyeki emva. Ngiyathokoza.